Mejuah-juah Bapa Nande turang teman rasenina, ibas kesempatan enda, mari si pelajari lagu pujin mandi bata simbaru, emekap bagian si tetap si peduaken, mulai ibas Tuhan mekuah min atendu, kemuliaan, badia bagai peras anak biri-biri. Jadi si mulai ibas si pemenanari, emekap Tuhan mekuah min atendu bagian si peduaken, pujin mandi bata nomor 340 sada. Tuhan mekuah min atendu kami. Tuhan mekuah min atendu kami. Kristus mekuah min atendu kami. Kristus mekuah min atendu kami. Tuhan mekuah min atendu kami. Tuhan mekuah min atendu kami. Kemuliaan mandi bata, ibas surga si meganjangna, jana damai doni man manusia singena ate Tuhan. Ipuji kami kam, ipahaga kami kam, isembah kami kam, imuliakan kami kam, ikatakan kami bujur man bandu, arkitekan kemuliaan dosi belin. O Tuhan di bata rajani surga, o di bata Bapa sila ersibar kuasana. O Tuhan Yesus Kristus anak si tunggal, o Tuhan di bata anak biri-biri di bata anak Bapa, kam sinasapkan dosa-dosa doni, mekuah min atendu kami. Kam sinasapkan dosa-dosa doni, bagikan min toto kami. Kam si kundul arah kemuhan Bapa, mekuah min atendu kami. Sabab kam ngencapa dia, kam ngenca Tuhan, kam ngenca si meganjangna. O Yesus Kristus, ras kesasi badia, ibas kemuliaan di bata Bapa. Amin. Badia, badia
simada sina salit surga rastoni demkap kemuliandu hosanna ibas ingan si maganjangna pasu mesirah ibas gelar Tuhan hosanna ibas ingan si maganjangna. Anak biri-biri di bata sinasapkan dosa-dosa doni makuah min atindu kami. Anak biri-biri di bata sinasapkan dosa-dosa doni makuah min atindu kami. Anak biri-biri di bata sinasapkan dosa-dosa doni peremin dameman kami. Bujur ras mejuah-juah man bantah krina.